Prince owusu see di no manfo di nkomahwe say semono deactivation no fra se ndro no say no musomu Prince what men ka so mu na monto aso Trotro ene etwegumu live ewo tema station aha ene de Trotro no ababe piemu ewo ha na nura omanfo ni na enim say sim re-registration na ekoso no enura ene ba na wieye ene obi biara wo yusu wo sim enya de a obetimi ede di dwuma bia ye je omanfo adwenkyere ede afa sim re-registration aba na wieye a omanfo a wo mo unregister no wo mo entimi emfani dwumadie bia michie ahwefo ina asama ye bedi hunkoma me afa bi ha adwen afa bi so ha adwen ahyase no se si a ye mpanifo eye no ha adwen kakra esanse adwumayefo bebre wo ho a sebe omu enya sa akwanya no enkonko so lai enkonko di sa adwuma no ye nuanom atrotrofo ye na ye nimom dwumadie so omu ko be ni ekwan yon begina ho se ye parki ka na yakwa akoso la yakwa akoye no ha adwen enu ti bebre entumi anye na Ghana fo nsusu mi hu ni aya ha ye mu bi mu adentia eye menka ni se mbonto ho ene ha yo chen ebeye o ade chen ebeye eye aminim ye mu bi mu aya aminim se ni aya ya dwen se embre ne ye dia o se eye entumi e mani mbasa o Ghana fo ye doubti e woni oma bebre hu eni nti bibia ni ani edidi agro ende ni akwa akobe se obi e wo sika o mobile ni mobile money so kura akem aji se nu susu betwa kwan akwa mo office ami hu se ende omo hu ebeto omo nti enie ni abedi ya yesem a wo wan register ni de eye wan kasa wonfum so me da ase ne mo ka ho ho anu bedru ha na obi eye call o hu se call ni go through nto se aden e disconnect na na enura na omo hye ase a oni a won register na e koso so adwenkyere oh me de madwenkyere ni se tamo maye na eye sunu e be fa ni sa because ga obi bi ni de man 100 years kola dana last day bibe kamba o mi opa nyakopo kola ambla no nche no se ende ye kwa enye den obi be kachi onim pepepe enti enu de ne kwa nso anu no umotwo na emu adesrede ni se onwa awotimi yen azanso GSK o mobile money semsem no so no mhwe oye mai o ana obi aflow na wo sika no onfa mba e bia na nso kotu obi kawu na kwehia pepepe na de atomu amamu pa enti o mhwe no mso mo block sa nklofo ni mai pa na ha yen pa me madwenkyere no ntimi da mo ase omo ni Ghana card omo de be registration enu nso okay anu nso de mo Ghana card fo no wa mistake akla beble ya me driver say wa beble ni Ghana card because driving adwuma no time nim ka wo na agi ni says ento ntimi ko salai sa anka Sundays de mi gidi say Sunday de anka wo de chain anka umu bie man na anka bia akoye ni card anka obi oni bibia anka obi weti maye because obi wo ja na market to one day a de obedi kro nya nti na anka e be sere mu won bie mu maye na won ye ne sentence ni beble na obi ntimi register ne Ghana card ni bi na obi atim de djuma e so didi wonso o kire wa adwene bacha o so excuse me dindi akrofi atama na me ma adwenkire ewo Ghana FSN card we hu bebele ma me pa because yes ye fa Ghana card enko register yesim Ghana card no so nya ready ye obeden wa register ne sim no because me ba oko school university ewo K university ewo Kumasi me bonidi me cheap and no yusu enra o fly me say eh da yes here block me den say Ghana ye wo me da block o number say anopedia me fly echo but ye block ye be from now go in mini ye be si wom wa fly me sa obebe fie be me so me hu kwante no anajo na me ye da me send scam so yi to no ye twem a wanya ne lorify den aba fie say me media no ene me yi amana no de akọ Ghana ye was sia e ha 2 month ya bla ya do so che mo ya rich fo no iti e pa mo che se mo nya bibi se wa wu ni binu u de Ghana card ni ba na ya den ya register mo se obetwa ni nyina mu dia
ene na Ghana ha de ye ni babia na wonya wo Ghana card me ma ya me de be yesima me register ma obi me ma ya me de me blame po asana me madam fufu be 8 omunya mu de ye na je se omanfo adwenkyira omde maaye no se ka eye ma meta odi mate ewo mu no me na me di mate wo mu enti trotro no yen ye gu ka no mu na be ka se den away